svima i dobrodošli u novi video. Danas odgovaram na vaša pitanja o bursi koje ste mi postavljali na Instagramu. Prvo pitanje glasi po čemu je bursa poznata. Bursa je poznata po, kada govorimo na primjer o industriji, bursa je poznata po tekstilnoj i automobilskoj industriji. Što se tiče hrane, upoznati ste već sa činjenicom da svaki grad u Turskoj je poznat po nekom jelu. Tako i bursa poznata je po kestenu i po iskender kebabu. Što se tiče iskender kebaba, taj najstariji i najpoznatiji restoran sam vam predstavila u prethodnom videu o restoranima iz burse i sam način usluživanja tog iskender kebaba sam vam također predstavila u tom videu, tako da možete pogledati. Jako je ukusno i to mi je i najomiljeniji restoran u bursi. Zatim, bursa je poznata također i po svili. Kako se kreću cene? Generalno ovo možemo svesti na nivou zemlje. Mogu vam samo reći da je situacija posljednje 2 godine jako povoljna za nas turiste koji dolazimo iz Europe. Da vam malo bliže predstavim situaciju, pre 2 godine je 1 euro bio 4 lire, a sada je 1 euro 6,4, 6,3 lire, sve zavisi, situacija se menja. Pa tako pre 2 godine za jednu majicu ste dali 7 eura, a sada ta ista majica, na primjer, košta 5 eura. Tako da, eto, situacija je za nas jako povoljna, a za stanovnike Turske i ne baš toliko. Ne bih da davim sa tim nekim političkim, ekonomskim temama u videu, ali generalno mi turisti super prolazimo. Na primjer, situaciju koju bih izdvojila prošle godine kada sam došla prvi put ovdje i trebala sam nešto da kupim. I generalno znam kako se kreću cijene kod nas i bukvalno sam mislila ovdje ok, svi pričaju kako je povoljno, kako je dosta jeftinije nego u našim tim nekim zemljama. Srbija, Bosna, Crna Gora, dakle te zemlje u okolini. Ali nisam mislila da je to tolika razlika. I bukvalno za koju god majicu, pantalone, u to vreme i kupaći, pošto sam bila u avgustu, sam se, uhvatila. Bila sam u fazonu, jao što je ovdje povoljno, tako da sam brda stvari kupila, i šminke, i garderobe, i slatkiša, tako da puna je torba bila. I zaista je jako, jako povoljno za nas, kažem, turiste je super. To je za nas iz evropskih zemalja. Da li su ljudi gostoprimljivi? Mogu vam reći da se slažem sa svim devojkama koje su pričale o tom gostoprimstvu iz Turske, a na primjer one su sa Balkana. Dakle, slažem se sa njima i mogu vam reći, potpisujem da su Turci izmislili gostoprimstvo, da su, ja mislim, ako ne prvi, među prvima na toj listi najljubaznijih ljudi. Zaista se trude oko svojih mušterija, kupaca, kako god, i uslužit će vas na maksimalnom nivou. Naravno, ima, kao i uvek, kao i svuda, i nadrdanih i tako dalje, ali zaista retko, ako naletite na neku, ok, znači nemate sreće. Ali dobro, kao ja pre neki dan. Ali dobro, možda jednostavno ženi nije bio dan, šta da radimo. Sljedeće pitanje, koji je tvoj omiljeni restoran? Pa mislim da je to očigledno koliko sam dosadila ljudima na Instagramu, a sada i na YouTubeu, to je Iskender, restoran Iskender. I sa svojim, prepoznatljivim jelom Iskender kebab.
obavezno da posjetite u Bursi taj restoran. Generalno i u drugim gradovima spremaju, ali nije to to. U Bursi je to najbolji, pošto po tom poznat, dakle iz Burse taj recept potiče i ovdje ćete naići na pravi, najbolji Iskender kebab. Sve mi sad voda na usta kreće kad pomislim na to jelo. U kom si hotelu u Bursi? Nisam u hotelu. Kad god dođem ovdje kod porodice svog dačka sam, dakle u njegovoj kući. Tako da nisam u hotelu nikad bila u Bursi. U Bodrumu sam bila i to sam predstavila u prošlogodišnjim vlogovima, tako da sve to možete pogledati i ostavit ću vam linkove ili tu negde sa strane da vam iskaču one kartice ili u opisu videa. Da li ti se sviđa Bursa? Da, i ovo pitanje ću malo proširiti, dakle neću samo reći da, nego ću navesti razloge. Na primjer, za ljubitelje skijanja na samo sat vremena vam je planina Uluda. Za ljubitelje mora, plivanja, dakle imate na pola sata 45 minuta Mudanju, Tirilje, Gemlik. Tirilje sam predstavila u vlogu iz januara. Zatim, što se tiče jezera, imate Iznik i Gioljaz, također jako blizu, a na sat i po vremena vam je Istanbul, tako da gde ćete bolje. Također i aerodrom Sabiha je na nekih sat i 15, sat i po od glavne stanice. I imate direktan autobus, dakle aerodrom Bursa, glavna stanica Bursa, aerodrom koji ja koristim. Nisam rođena u kolima, tako da eto, nadam se da sam vam bar malo pomogla svojim odgovorima i privukla pažnju na ovaj jako lep grad. Što se tiče nekih znamenitosti, mislim o njima bih mogla da pričam do preko sutra, jer stvarno ima dosta, ali ja tu izdvojila bih Iznik, jezero, Uluda planinu, Džumale Kazak, etno selo koje sam isto predstavila prošle godine u vlogu Bursa Bodrum, znači jedan deo. Zatim imamo nešto nalik na Kapali čaršiju iz Istanbula. To se nalazi, dakle, u blizini Kozahana. I bukvalno imate svašta nešto tu. Ulu džami, velika džamija. Zaista ima dosta atrakcija i znamenitosti. Za svakog se nađe. Imate dosta i stranih lanaca, hotela, restorana, prodavnica, Migros, Rossmann. Što se tiče hotela, Hilton, Holiday Inn, Hyatt, Sheraton, Marriott. Tako da, to je to. Da vam predstavim, evo mogu vam reći otprilike da vam predstavim, dakle, koliki je to grad u pitanju. Što se tiče stanovnika, skoro 3 miliona stanovnika, 2.994.000 itd. Stanovnika. A što se tiče površine, 10.813-14 km2, tako nešto. Tako da, eto, nije mali grad, izuzetno je veliki grad, ne kao Istanbul. Istanbul ima 15-16 miliona stanovnika. Nije glavni grad, odmah da vam kažem. Sad sam se malo vratila na celokupnu državu u tom pričam. Dakle, Istanbul nije glavni grad. Ankara je glavni grad. Zapamtite, ali Ankara je manja od Istanbula. Ali sve vam je u Istanbulu. Ceo svijet se vrti oko Istanbula ovdje, tako da, eto. Svi idu u Istanbul. To je to što se tiče burse, što se tiče ovog videa.
Nadam se da, kao što sam rekla, nadam se da su vam se odgovori svidjeli. Ako vam nešto nije jasno, ako na nečije pitanje nisam stigla da odgovorim, vidim već 10 minuta pričam, previše. Pišite mi na mail, pišite mi na Instagram. Pa se mi vidimo u nekom od narednih videa. Vjerovatno će to biti neki vlog. Ako ne odavde, onda kada se budem vraćala kući, što je jako uskoro. Pozdrav!